ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ارگل شراج داش و قافلہ آباد مصرنا ویل پلار دے کسانو حاضرینو کسانو تا یقیناً زخام خامومم بوین دے یوسف لرام کتا سماتا نسبت دقم قلتیان نکوئے. قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم. دیوی قسم دے بالا یقیناً تو خام خواب خطائے زڑکی. فلما ان جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا. ارگل شراغ زیر ورکون کے وائے چوا قمیص پا مخدب لار نو واپس داغ سرگرنا شوئیم. قال لم قل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. ویلا غایا مانو ویلی تاؤستا یقیناً ظالم امد اللہ طرف نہ پائے چتاؤستے پوئے نشترے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. دیویلے پلار زمونگا بخنو غارم لرا زمند گناہنو یقیناً منگا خطا کارو. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. ویلا زرد بخن بوغارم ز تاسل را دخبل ربنا یقیناً رب زما بخن کون کے رحم کون کے دے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. ارگل شدی داخل شل یوسف علیہ السلام تا زیور کاغذان سر اخپل مورب لال لرام. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. ابھی ویل داخل شے مصر تام کہ اللہ تعالی غواری خب امن وے. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. اوشد کین والمورب لارزان سرب تخبان نیم اور پریوت لاٹھو لاغت سجدہ کون کی. وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. اول دے پلار زمان دا تعبیر دے زمان دا خوب پخانی یقیناً گرزول اغیل رب زمان رشتینے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. یقیناً احسان کرے اللہ ما سرا کلش زیر اسلم دا جیلنا. وجاء بكم من البدو. اور تاسو راوسی دبانڈو لرونا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. پس دینا چھ فساد جو کرو شیطان ومن زما پمن درون زما کی. ان ربی لطیف لما یشاء. یقیناً رب زما باریک باریک لیدن کئی دارا غسی سے اغاری. انہو العلیم الحکیم. یقیناً اللہ تعالی علم دری پاس حکمتن والدے. رب قد آتیتنی من الملک. اے رب یقیناً تارا کڑے ما تباز بادشاہی. وعلمتنی من تعویل الحدیث. علم درا کڑے ماتا دا حقیقت دا خبر و مخکنونا. فاطر السماوات والارض. اے ناشنا پیدا کون کی دا اسمانونو دزمکے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تزما بشکون کے دنیا آخرت کے. توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. وفات کے مال رام پا حالت دا اسلام کے اور سیما پس سمر نازنے کانو مجلس تام. ذالک من نباء الغیب نوحیہ لیک. داشر سوار دا خبرونو پٹونو وہی اکرمگا دیتا تام. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. انویت اے نبی حاضر دا غیرون دا یوسف سلام
کل شئی پخوخ پلکار و حال دار اسم کرے جوڑاؤ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اور ندی دیر دخل کنا اگر کت حرس کے دائی پہ ایمان لرن کی وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین انوارت ددینا پر بیان بانے سمزدوریم نرے دا قرآن مگر نصیحت دے دا پار دا ٹول عالم